Savannah Paint Woso, a feeling. Savannah Paint Woso, feeling warm. Savannah Paint Woso, Chef Bessie, feeling the Charlie, Yamunya Kaba, Edba, Angel TV, Sumidi, Edina Budu, Obobi, Sabradia, Savannah Paint Woso, and Yababe Jemu, Ewo, Dio, constituency Bakwan. The whole Ghana, every time I say, didn't know a day, Oba, and I say, feeling woman, Dio, Nilante Vanderpoy, one, I know I am a Shibajani, Ewa Hasim. Hana mribi o mampanye ebobodi ya okani lante Vanderpoy. I say, man can ye crack. Ni lante Vanderpoy de amede ya de ni lante banaman wonu jemu de ma MPP ne mom odinku go ntino ni lante Vanderpoy da so ayem na Shibajani ewo Odododio constituency ewo Greater Accra. Jamestown manche agbona ene de ohene nim ho ye wo sube bia ne penti be bia Savannah Paint. Ye ba Jamestown de na onim se aha de eba afare mana womo eya de won ho ye pa epo so omo ye adwuma won ho ye pa ye ne apofo ni bi be twehwe komo na ewia tiesi town ni ahye energy town for mo se dey my ready am I na yes you ready wo secure no ya ready internet nyum ready ye wo so Jamestown manche agbona wo share live e wo Facebook wo share live e wo NGO TV so a na te say wo odododio constituency ye gina mu e wo Jamestown e ho e na ne wo secure no ye du na ye wie ha say ya ye fancy e wo Greater Accra ye de ne be kire mu e wo Madina constituency ne akwa wo so ba bia ye wi ade de ne kire mu e wo Kaneshi na feno yaba benya 4 places yebayi miensa na akoye enipa makomako dumienu sa ema dumienu no womo enom be contest for regional finals no ewo circle eho ebeye fele no ebeye deep into no kosi aka ho ni ntisi town odododio Jamestown moside ye wo so ba bia. Okay, LTSA na Jamestown Lighthouse, ho any ejina no say wo building kese bia amanfo ye music video no ma begina ho no matwa na we no ye say na say ho ana ejina na adan ni Lighthouse ho ana ejina your sister na wudi Fula your first thing a friend Cynthia and Savannah Paint so NGO TV yaba bedu Jamestown for Moses saying yes, mu okrom pa mu okrom ya temo ka na eba ho ye ba be woso ye hu che Cynthia say wote Jamestown ha say na yama asase 3 plots e wa Accra ha ni asan ma wako Dubai ye wi na de 500 million asan ka won say mun patre mun ko na mun ko che opportunity bi passe ya den na wo ka kire Jamestown ma nyina me ka cho mu so obi a wate no ka kire ni nuane so ye see bibia ba nto no so mda no maybe. No opportunity in there, it comes back to one. Say, you do high need ye. You faint the agro cry. Say, you know, I can say, Woso, mammy. Maybe I was so me. Denounce also sorry, Kakama, I can the pan, won't lie no. But there's sorry, Kakama, sorry, Kakama. Aha, what do you need, Jim? And then you made dear Jamestown, Mukran, your man. See, Kabibu on Kamuche, a Jamestown Funina, mammy, invite you, Minamamba. Angel TV be ka make a program ko e babie na make she mancha agbuena no mo na enu ya ka mo ni nuko ya ka she a chenye o mo no he o ya ka she o ba anyo ojo no chomo ni bi a chebu aka na Dubai yam ye di bi pi yam no a chebu Cynthia kan nyina nti obi ambra because body ni gine mu na wo sare mami anka be me de pan wo de sare kakra mami kitue hey now what's in your muscle? Hey, what's in your muscle? Can't come me. Me no ba fite mantagbona fe. Oh, mo na enu ya ka mo ni nuko ya ka me na won fite mantagbona. Ni wo hye ya mokomoko. Na e frose. Ma che frame me Naomi. Oba pa Naomi. Na mu kredi wo Jamestown hapa Naomi pese wo kankan na we invite mantagbona fo nyina, invite manchefo nyina, invite Jamestown fo nyina, Accra fo nyina, invite mu nyina bra mama. O fai na nye mega menu o Jamestown. Nye fai na ke program ko e ba chole Woso. Aba fe mancha agbona. No money no ko ya at least ake fe advert ya TV no. Wote me ko me na many we na ko e. Ake mancha agbona wo nya obo o modern. No ba no ko wa ba wo ami. Kanyu bo fe dro mo.
motemo ko anye yekunim ye program me enu ano no waka ni nyina nti no de aye ne de mesrew eya na wo hye e wo manchagbo na bibi ejina sisi ye Jamestown Lighthouse ho ne yegiren Savannah Painters Diaries na wani gusa wo hwe kosa kan ho Savannah Painters we da so na mu e wo Jamestown ene manchagbo na ye se bebia na wo se bebia am saka ma mba ko ha o chikelele me ne no ebedi enkomo omi me wa ko ba de ba anyi dis empacho TV ni ya mi hwe na ye pa na mi hu ma mi obolo bi ne aso be ya wo manchagbo na nti ma chikelele na mi ya kwa ho na mu adi ya program ni fe fine o se o chikelele de abre ya be na mu di mu ti aka fine eti na nwumre de o secret e nyina e o kelele free me pesa o ka bibi won kam kakra na o ka kire nkamfo obia Jamestown for ka kire obia na nwumre ye ko ne akwo Woso manchagbo na Savannah Paint ya Woso ne ya Woso ka bibi chom nye mega me NGTV ameba manchagbo na wo gbekene nye baje ni ba kwa nye ba Woso anye nye ba nyagbe magbo kan bi ba Woso he ba wa Woso ya fa ba shikale wole ko ka teje e ka meje nye ba kwa no ko ya manchagbo na mo ne wo tenye je nye ba je nye ba kwa wa se bebi a na o mi e fro say atomi se swadankwa nti no oba Jamestown a mesrew enkoto kelewele bebi a ma wanum kokeka oba se swadankwa hwa obama kelewele correct one pa na wa we Jamestown say na nwumre die o supply wo screen nyina with kelewele Savannah Paint Woso ya da so na mu ene mabetra bukom nti no mabe dia maba bukom banku champion hey ya de chef so ba nti no chef so ene obe challenge no okay yes nti no chef so ene de obe challenge bukom banku na menya my sister mienu wa hase a omu mia me de na so me ne den ni fa ne bankum nyina mu mia me won so ya akwele ena oko entafu mienu abako ye oba na abako ye be ma okay mommy ye for say Amelie, and I was everything. I'm from Mary. Actually, and then you were so Savannah Paint was so yaba Jamestown, yaba also manche agbona. A ma plus size 4 ne Kevin 4. And they are bam, peso kabi bichom mame. Savannah Paint Woso obia mofia mo aba never Woso about it. Nature member mo Woso mofia mo aba never shaki. Do na ba hwe, body aba hwe, fufu aba hwe. Meta mofia mo aba. Wo yabuko monku e ba yin wo yin ne ke wa aba. Savannah Paint never Woso shaki. Da. No, nyeme ye. Nyeba wo fele ko fon ye manchagbo wo fe won ba wo ba Woso won shawodu na mi won feli bi ni bi amo pleke seke li bi fa mo no Woso Savannah pleke se nyina be mese ene de ya no dia ne akasa na wo se enyo nwumre ka gane kakrama me bukomfo nyina from nyina na yembra manche agbona na yembe Woso ka bibi kiro mame Woso nyeba Woso ane duna ne shake ne Woso ale ne fofo da na nyinya we ne kpokpokpokpokpo ne kwami hwe hey Mansole mfi a yebe miya mama jama mete sabre yera so na mu e wo Jamestown ya ba bukum nti no ye hwe bukum banku bugo bako te enka ye hwe no ne ye about bako de man na nwumre yi e wo ha senti ko saka ye ho Savannah Paint so it's a feeling ye okay Savannah Paint so yeda so na mu e wo Jamestown buma kofa bukum ye won se ye frasen anonsa yeah Anonsa. Na papa ye for say. Your friend me Priscilla. Hey, Priscilla fui. Na Priscilla Savannah Paint so ene NGTV ye wo ye manchagbo na Jamestown ye wo su bebia den na wo hu fa program no a obeka de a kire e ma e wo kroma na tituni plus size ne carry 40 say mu say no. Dia me hu wo program ne say program ne very interested e fine pa nti onim say o ye kese a
main ferry ma we need like be proud of yourself na ko Woso ho na ma program ni nko nanim na ye na ye ninji because we are doing it to happy ourselves. Winning price that so 3 plots of land, a trip to Dubai, and 50,000 Ghana cedis, and can see kind of 500 million. Priest said this car way amount sell by sakeke any idea more I can feel in a bear saying. And coming in Japan say my winning baby. Then I will carry a plus size for you and come a gamu. One danyeshi I can make a program ne kemba ni wo fe wo ba aba ni wo ba support ni one danyeshi wa one danyeshi wa ira mu nyina ase oba mami twam surprise kakra re twam surprise kakra mama wate sorry kakra ne twam surprise mama body jiremiti ne ene Machagbo na ye wo so sa ne omotini o maso inti de omotino maso de ye de omunyina ba na Machagbo na enanwumre Jamestown ya woso be bia e was Savannah Pencil so Angel TV so it's as a feeling no e deep because I care ho bibia bako de nyamiado the first thing every gifty nyamiabo ye wo nyoma nyamiabo mi yampa inti de enanwumre pese oba na be wo so e maye e wo Machagbo na enanwumre me hwe ni ba mba hwe ni meba because Dubai wo masasi wo 3 plot of land enye easy say wo Accra ha na wenya opportunity no na yes am wa wo so bibia de akere bia enye easy me share we dia wo say wo kankan kama me na o frɛ plus size for ne kevi for mo ti say wo no oh mi pe nyanwume game aka ngene gbene nye ba Machagbo na aka tell many dollar to mo ya agbo nye ba shake your body wa shake body shake gogo mashi shake gogo ukra ne ma nyame bo mi ye nyame jada bo mi ye ankasa so fe uyi body ni fu a fe mi ho ya fa ankasa nyime me hwe ni mo ai yo mate Machagbo na odo constituency ne da so a ejina mu no ni lante vanderpoy mrashe bedwani e wa ha bidi kan ka chewo ya trace krom akwakotie kromafo no hey Jamestown for omatitiri no maso nyame a che omade omombe wo so na sika ewo mu asase ewo mu Dubai trip ewo mu no omonsa entimi enkam e wo Savannah Paint wo so Angel TV munim say the bar na the aba ya bedi na ya ba in Jamestown Machagbo na uhu mechi on say yes manche ne palace na wo mechi no entino nenim ha ahwa ya de nim ahwa na ye program no entino wo share live o Facebook wo share live o Angel TV so a ye ododo constituency mu na ye wo no Machagbo na Jamestown ho na program no ye Accra second audition no ekoso entino mesrew tamikuchu ne ntinsi stage na ma no wo mo so it's an say a no akasa won say yes Jamestown enema wo ho Jamestown enema wo ho enema wo ho die na che say feeling no di midi ne na buodo bobi Frederick also don pray and I would di manim etwitwa bibia bra ye kokrom and afi shefo wono so eboye ema production no kama pa ye do bibia se odi asempa odi enim ba ye na sekese nkomo bibia stage no so I ready boom say stage na I ready logistics manager wono and I say all boba na obon correct one pa ho into no bibia I ready ye set na ye hri edi stage no so enti ko so aka ho NGTV so it's as a feeling no di